Arratsaldeon, hemen Jet Drive, Hintza Tabernan, hemen bere urte mugan, 12 urtez, hemen 20 urtez, musika beltza bultzatu, hemen Jet Drive, errespetu osoz, hemen esker eta espalda, mila esker. Guain, egingo dugu Roots Rock Reggae Music. Da Jet Drive-en azkeneko ekoizpena Roberto Sanchez, We Are The Fight, Jet Drive Production. Roberto Sanchez on Jet Drive Production. Amen, it's in Jet Production.